Yamwakwaba and then so medidi afia amankwa tamaklo health tips wa Adom TV Badwam mamone yenhyase nyamishiramo wonso afel mo beka ye ho nyamishirawo koso ama afidie no na ha so wapomuden de mentoto no ase fani agro na so wo sika se de na woni apomuden a ba hwe ho yi a hu se ubedidi edu sika ni na bibia ye kama home accident ebetimi atom penifo but week yi mu de nkura no ene ye hwe pa but the work can be betimi ati penifo so akwan ti enne ye ne doctor nanama anane benfo ewie enefie 5 minutes yenche dog ye na se na wase pa no team no ye ba maje so fine ti enne de ye de wie odaroma ye hwe efutu obey ena ode beba obi ha woni anhyase ye run ni nyina up from Monday ebepemde mate if you are patch on me that see into this week ye can home accidents ho asem anankwenhia esi ofie ye started say ya dia etimi si a etbetimi apra abofra na kra openi ewofie ye san can home accident different types are wo ye bo mo ye bo say bi abofra ati ahwe ebia bibi go form apache ati ahwe naked wires niema wire deda honom charges no akosom na electrocute na shocking no yes I can niema mbofra de shesho masum ni omuhuni mu ana omunum kra na poison and chemicals amofra no enom ebia na ewo nsuo bottle mu ana drink bottle mu na wafa na wanom enem pokra no drowning na say swimming pools are abafie na abofra no betimi akwa akotom na wa drowning ye can wie yes I can say sia ema yakoma entu ama na ama ye mu enhye ntamara ne yentam yempeja akola no ne emfa ne nko hospital maye ma ne ngo se bia wanu bibi nso ma ne ngo ama na wafe ana se di bibi extra oil ana se shea butter na garlic extra ekro no ntamara ne ye chechire ntamara ne yentam abofra no ne emfa ne nko hospital na ne wo ho no doctor fo na nurse fo no timi aye aboa abofra no and I yes I can say ubesa abofra no ho ban a I was so making sure say in niema chemicals and poisons yen fengu drink and so bottle mu and I de be yes I yen fancy baby abofra no nensa enka wires ne sockets no yen bo ho ban yen fa niema fa ho ne yen sile and ye wo home safety gadgets obetime use wo fie obetime aye small door abofra no enno ho ebo ma dan say ye niema we nyina obetime abom abofra no ho ban because mo friend no me very curious on person mo hu ne e koso nti se e bo mo hu ban na mo nyi ne first so na yeso ye me akoma ato ye na ye ni age sa se futu be last year odema nti ne meka ne se ye mo friend no omo anu mo ma ye ni je nti o se ye bo mo hu ban na bibia anko ankosi because e ba ne sa na wo awofo no ebia na sika kakra wo dia to ho no hospital hwe wa wonko ejuma any problems esi wo fie nti yembo nkwala ne ho ban na omo so munyi ne femu sa enti Dr. Nanama Anane Benfo wo ye specialist pediatrician wo intensive care unit pediatric intensive care unit PICU Kolebu Teaching Hospital aya die ushia baby aya danase na efutuo ne kaso de ma nyina yentie ne nhye so with the team nase pa from Dr. Franco Ususeche a fantastic a very good person and it my man team ni nyina yamishamo se ye bo mu promoje yen so when the boatman so yamishia o we chire no yen production yamishia obi a medidi afia amankwa tamaklo fasedama endpoint homeopathy clinic na daroma in a jumedi yede ebro friend 0244867068 ya ribia o friend obejoso da se nese nkwani ahoden ewo hwa ebese